jajal paranane apa ya Ki? Ki dua lagu mumpung masih ada waktu ya Ki. Bapak Nari yang mana ini? Ya, jangan tunjukkan kepada siapa Bapak Nari. Kewer 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 ada nyawer kewer kewer. Yang mana Bapak Nari? Tunjukkan kepada siapa Bapak Nari. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sing dirasan apa Pak? Pak Edi, ayo joget karo Pak Belat. Pak Edi, monggo Pak Edi, mriki Pak Edi. Ali Bapak Belat mriki. Pak Edi. Pak Edi hilang. Monggo Pak Belat joget. Belat joget. Masuk masuk yo. Aduh 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 duh. Lara untuk Pak Belat. Lara sewu. Lati siji. Apa kalinu kaya digraji. pada joget kae rembulane yen ditawang wong ape-ape kaya ngelingake kanca
sakabeh aja pada turu sore. Asik oh. Asale saka telo. Lah lagu sing penduduk apa? Iki jenenge apa? Asale saka telo. Iku rada gelo. Aja ngono mas, aja jangono. Kadung janjian aku mengkagelo. Sore-sore padang bulan ayo kanta pada dolanan rene-rene bebarengan akan cakapeh pada jogedan. Ala nyerah. Rembulan motong ngantuk lali-lali Aja ngono aja ngono kadung janji aku kadung tresno jebulane suarane apik rikan Ternyata Pak Lima sisanya ini. Nembang maning ke lah. Jan. Oke, Nggih. kira-kira apa Jan?